u svemu tome jeste da sve te selekcije od najmlađih do prve A selekcije imaju svi stvarno odlične uslove i sigurno sam da imaju fenomenalne uslove. Bilo bi nepošteno i nefer počutati činjenicu i ne zahvaliti se Republici Srbiji, pre svega predsjedniku Republike i zatim Ministarstvu mladih sporta, jer elementarno kućno vaspitanje kada neko pomogne, ja se zahvalim. Sve ostale stvari što se tiču stručnog štaba igrača, svako treba da radi svoj posao i kad smo odradili svako svoj posao, imali smo dobre rezultate. Ja njima, igračima, selektoru, stručnom štabu, pre svega želim puno zdravlja, da dobro treniraju, kažem da budu zdravi. To su sve odlični momci, svi znamo kako igraju.